kwande Busayi niyavuka. Siyavuka sithathe leli thuba vele sisalase silochisa umlaleli kwekwezi FM silochise nabalaleli bonke behlelo isivukile breakfast show ne BBM nangambala sikhona ngapha eMain Lane Taxi Association vele njengesithembiso sethu sibalethile abonongorwana sikhumbuza umlaleli ke ukuthi ke sikidinga ukuzibethela komhatsho ikwekwezi FM kubonongorwana baka 2025 lapha kuma Telkom Radio Awards njengoba sewutsho ke nje sibakhumbuze ke nokuthi ke ikwekwezi FM ibuye ne-best daytime show lapha kustichile ehatshwa ngubiziwe sabuya ke godi ngama-documentaries abahali abangakabongwa kanonongorwana ngomkhulu wobusuku kube station of the year sizikhakhazisa ngasokhulu-ke njengoba ngitsho-ke singaphasi-ke kwababelani bethu abahle lapha iTopika lapha eMain Lane Taxi Association so kuhamba njalo-ke Busayi imini yonke le njengoba kade sithembisile vele sikhamba sigega nasisuka la sisuka lapha e-East Lane sikhambe sokufika siyabuswa mall sokufika Pola Mall kwaMhlanga kwaKwaFontein nazo zonke indawo lezo umlaleli sithi akasilinde sisendleleni naka ngabona isibayibayi ngikhabo azi ukuthi ngithi sifikile azokuchuda nabonongorwana lapha sikhamba nabahatshi lapha bakhona abaphathi kuhle kuyakarisa nje kuphembetha umoya wokugidinga indiveke enkulu vele iveke yoholweni yazi sinelwa lichuda kunjalo asisale sibakhumbuza ke ukuthi vele sasa sokuhlangana ekhulisile Palace sina aha